angin malam nyosi juku kondi temedara epika sempurna angin malam nyosi juku kondi temedara epika sempurna di gampong cucu sabaqah dalai perai kuradahi Rasul Mustafa di gampong cucu sabaqah dalai perai kuradahi Rasul Mustafa angin malam nyosi jubu kali Ramadana epika sempurna angin malam nyosi jubu kali Ramadana epika sempurna di gampong cucut musabaqah dalai peraya uradahi Rasul Mustafa di gampong cucut musabaqah dalai peraya uradahi Rasul Mustafa ingin pinjam porsi julam hati kitab dalai kamu membaca ingin pinjam porsi julam hati kitab dalai kamu membaca mulai istighfar selawat kepangkulai Fatihah tentang ke doa mulai istighfar selawat kepangkulai Fatihah tentang ke doa ingin malam nyosi jubu kali temedara epika sempurna ingin malam nyosi jubu kali temedara epika sempurna di gampong cucu musabaqah dalai alaihi Rasul Mustafa di gampong cucu musabaqah dalai peraya alaihi Rasul Mustafa ayat kursi bantuan bertahafal dalam hati baca bersaring seni irama ayat kursi bantuan dah baca sambil baca dalam hati seni irama asma'ul husna al-rabbul jadi kebetulan hati nama mulia asma'ul husna al-rabbul jadi kebetulan hati nama mulia ingin malam nyosi jubu kali temedala epika sempurna ingin malam nyosi jubu kali temedala epika sempurna di gampong cucu musabaqah dalai raya uralahi Rasul Mustafa di gampong cucu musabaqah dalai raya uralahi Rasul Mustafa asma'un nabi beratatuban saya Sulaiman menanggerikan nama di Nabi Rasul junjungan betul akan benar terbaca angin malamnya si jubu kali temedalai pika sempurna di kampung cucu
Rasul Mustafa, Rasul Mustafa. Kemauan hizib kebohongan bantu jo malam asoji beda, asoji beda. Selawatnya jangan lain di banyak zikir dan doa, zikir dan doa. Angin malamnya si jubu kandeng tak berdalai pika sempurna, pika sempurna di kampung Cacur musabaqah lalai raya uralai Rasul Mustafa, Rasul Mustafa. Qasidah burdani akhiran syair kalam sirah ulama, sirah ulama. Syekh Al-Busairi tulis syairnya mencintakan jangan lupa Sayyidina, lupa Sayyidina. Angin malamnya si jubu kulit berdalai pika sempurna, pika sempurna di kampung Cacur musabaqah dalai Rasul Mustafa, Rasul Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.